Nagabenta ke khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Anthony. Ka Officer Club jong ka Southwest Khasi Hills District hapo ka jingalam u President Nubati lengwa IAS Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District. Menta kasngi kala penlong ka jingya ram walk and pick kabalong komsi benta ka jing mare step ringkat ka jingta miki plastik nai ki rur ki kyal jong surok ba kata nadu ka office jong block development officer mau kerwat CNR di block hadu ka office jong superintendent jong ka fisheries. La ban kedau bahag kini ke program lawan ni menta hadu lais pangut AI kata nadu ki officer bakentup yau deputy commissioner rangkat ki wede ki officer na kita nak rekam repair hapo jong district lambat ki nong tray. Ini ka program mentang sini dari halor dengan tuga clean my clean city coba launch daga sektor negara hakau ka jitu juga kalau bangin penting ya ke jengkoi coba jang kisong kitau ban maintain ban penek pensa ya kemarin ki jitu di kereta ka modo nane ka objektif juga nega jia teknik cleaning drive pada sini kamu tang ban suya rum re kan teru ka message ka bangin penting ki brio dai ban suya berat keluar termur dia jadi dia siap surok sekian kinyut kinyet ke bangin ban berat jadi ban lum khop cakap kepada dia belum di antara dia cakap rayu akan cakap kepada nak bu nak mau berat ini berat lagi di angka 8 berat ini masih juga pasar sedikit di hari ini kan jingnya le cleaning drive ini tidak divide di zone berapa bagi yang ini lah organize dari Officers Club yang masuk ke Khasi Hills District. Ini dan kembali sepangut di Polisi Beta akan kita cleaning drive. Dia ni nak divide lagi jong-jong di zone. Nak pun di participants lagi Polisi Beta hari ko ini kan cakap maka dia itu ko lagi zone. Dia nak kena po block office ketua yo area ada cerita siapa like langsung ni lah ya divide dari grup bagi lah pendap yang ni kejing ya jengki jungi hal juga for ni lum yang gitu dia tam yang gitu dia di badan akibat suruh kani kejing penlong jungi kani ke cleaning drive ke Aiman Sim bat kapen kersiau ru ya kijing macam berkat jangki langsung senang siapa kejing dan kam banyak koi nama apa pihak yang nanti sekian lara kalau ngabak koi gua suba kalau air gua koi de sultanat ban ya kita ru sultanat dari lara jabo ini ya kita ru so salia tiga message jika khabar sekian langsung senang kalau ban sumar ya gini ban lum hagi jaka si jaka bahasa berat hagi tu jaka di balabu de tak ada khabar sia ki nong sang jangan nega time korat ini baru cek baru hagi tu biar semua jangan nega jing keren jangan nega por bangin maintain bangin sumar kod ya